Malo tau te mau e pongpongini. Tai mini ke kamata tau live na ko me. Na ka tama ko ni na na fai ko mai ko ni foi to ko ni ke ki. Ui to ko ni fasi. Faka iku lecha o mawa mai ki ai. Ko nga wena os kamata pena neu ko na ko foi tanke vai. Mo mo to ko ni pena o mai se ni ti ke fe fine na ka me ko na no se ni mai me na malo opito na ta mai pe fe fine na sima ka ko ai ke holo te foi ngau ko no le ko ai ai tanke ka holo ya ka ta to ke tama famatala fai famatala ko foi ngau na e kore mai wito ko e whanau e toko taha ua tau wha toko nima mo ia toko no aki ia sua ki whare no nofo iai pia ko e ngā ue kloro tonga lere ko e tanke vai sio ko tanke vai na e whakatau mai pena ne naini aneu o utamai Peko no gosi ya mai ke feitu ko ni. Ai ko foi tu ngatanke o tu ko mo ufatari ko ai ko Kata o ofi mai ke tama famadala kene dere atu. Malo ke mlamin. Sio mai ke ko te nga awe. O feta fe he tu lo ai holo ta pagi ka ko fai fetong eu kaunga kau i he ngā we i he ahon he pia ku ato ai whakamalo make ki he septa ko a Sene, Sydney ki a Solofoni kai pehe foki ki he ene kau nai te mo mea mai ki ho mo ofa koni ko Fokotu'u atu ko ni tanke ko e ki hui tau ni kau he tuwhi maka si TOKONI ki hono ki famili ke Fokotu'u a ene tanke kake ka ko e sio ki he kau seniare ko e kepi ko man pepa ya ko e pea ko hono fo hai ai mata sio ata ko eni pea ko hono famki kasin pe ai fana woni o kuna loto to e tau hoko na tu ko full time e tau nga we o ikai mau nga ko e ke ha me ama na to ka ko nga ko ha ai na me e fai mai ka kai ho noa pea ko ia o mai e fu ka kai loto i laione ko ia mo sio atu mau i ki tatau pe ho mau fangi lalahi ka ko mau loto o laione tatau pe mo fuaki ko ia mo o mai whakamalo atu ka teki mo to i he ofa pe mo fuaki loto nga mau ngawe ko i he ni o whawawave mahalo pe ki ha houa pe fiha pato o tau e mea ko ia pe te mau to e hiki atu pe o hoko atu i pātangata i he api ko ia whamalo atu ka teki mo to kona na e ofa mai ki pātangata mahino e lori o kuiai ai lori maka e o mai kako e totongi he ahon toki mau ia ki a pongpong kako e kore atu e pepa ha mua o tala noa ki he kau tangata ki he ngai mea ki he ma ki he mea fa amu ko maka a pongpong e toki sima ke uta hau pe koe ai te tau sima leo ke monte e toki sima leo ki he monte maka tu ngai ia i he ki to mu koe tokonaki ai ko pongpong ma belo ni maka ke wai ahon ka mamafa Koia. Ka mamafa. Tala no ha. Lori ko o ku ma ko fe unga ke fai ke tau ngawe. Banga e wanga wa no ke lori. O ku totongi ahoni ka lava to tiri wana to ko. Koia. Aho takimu. Aho takimu. Aho takimu. Ai mai leva to fe tiri vai. Fe fa to kale le mo ha ko me ga to mo ko mau. Ba ska ba ko sima le. O sima uma ha to tu tak ai. Ni manga. Ko e fitu takipe tamai ke piki me anakori. Kai ke he ko e aia e piki pe mi ana ko ai totongi lori ai totongi lori fo malo de moto tu ma wai ke ta no ko o si amaga ko ha me to ki fariki ko nga na ai pe hani ma e fi ala mai o tokoni mana to ko ma ho nga we atu moto ko ki ma to ko fa ha ko fatongi pe sokoni ko ma te unha tiri tanu sima alu me ke ko ma to le fai pu lere ke ko ma to ya ko fa se di o fa fala la dia ki ati motor si o ku kaunga kau a ho nga we hange ko septa ko a Solofoni babo
mo me me sene ki mo tolu sela alo vili pe mo hai fua ka ke he o Queensland, ai tokoni make he ya pe me he tafaki ko ya a so tap mo ya a so ni tapu pa mo ene Golden Golden State, New York. Of New York. O famalo make ki ate ki mo tolu masi ko fano ngatu ko so tape ai ki tangata he ngari ko yo e tau pe a tokoni ki ai ho e fafine ka wa salon pa mo o ngo pale rei mo ni ke pe kataki ka ko e foi me mi pa ko lai a fetu ko ya o ku mo tokoni mai ki e tau nga we pe ko ko lau tau fa amu ke hina ai ki ai ata tu ki tu a e tau nga we ki ngai me ko ya fa ko pe tala tu pe ai ngai mai tai fika o hangi ko lau ko osia e mau nga ton o mai ai ngai price ki te mau watu le ko me ko to ki tau langa fare e pe pa ki tau fi bona ka ke ha ki he ko fare o famu ke fare ka pa fare ke monde ko ha me o to ki ai ko tau mile mila be mai Messi mo la i wa la Messi fi ha e tata la Messi tata fakato ai fi ha ya fakato ai ko o panga balu ono la meta ono balu panga ono balu ai Messi Alai Messi. Oh, malo. Panga e ono balu mana tu ko mau alu o mau si fakatangi pe ko ilo pe e ngai pisisi ko tu ko ni ko ngau o fak mo fai pe hange ko tange ko ni na e tahafe valunga pe tahafe Iyo tahafe ono ngau ni mano pe a holo ai gilalo o mau ai foi tange fa ho fa ke taula mo tau i ka ke o hange pe ko Messi na ko fa mu ga o le valunga tu ke Iyo me te au ko ia. ko ni ko Ware. I tau ware o pa e ono pia panga ono walu ki he taha la Messi aya ko mau ai foi lai Messi e taha ko ai pia la kai ke ala mai ko mire mila ko o guto fe ma o mo taga sima ki he fali yo mati mo ko mani tau mai maki foi tanga e o full pala ya pe mo tanga sima aya ko wa Messi taha ko tanga sima e ho full ke pala ya ki ai tonga ke to i he pe mo Plastic. pe mo mire mila e lava pe kapau e opa mai hata ke foi ro kakato e fa nga e fare ko ya mo hato e fare e ua pe tolu i mu ya e tau ngawe manatu o ko fare pe tau ngawe aki ka ko tau ngawe ya ko ata kitu a ke mo sio ke mo wi mo ka va o ka to ma pe ke nga bia ko hango lau o me sili tu folo e de ma to tu ke nga hi ofa ya pe fo ke o mai hange ko ono ngau na to ia tapu pe aku hangai e tapu o me ofa aki ki he ongo fae e tokoua ke bahe se ni ko ya ki naua pe ko ya ko fae futu ko sapa te fae ai ongo fae ko ni pe aku fa malo make ha to ya chef tapu ya ko ia. so de tapu ki he fu mato aki ofa to mata ka no ya o kai fo ki bo se ni ke to ya taua tola e valungau pe a me he ahio family Ka toki fai tu mai ki ai na tol pe ia. Tau langi family pe aku kei hol pe ia e he ongo miko pe ko ia mo fa malo ko nga o kai no pe uma me fi hafu fa vai pio kai pa anga hage ko ka ko ka malama pe o ko hange ko hai ai ngoa mai hange ko hai malo e taula ka ko nga ko tala no aya ko me aya o ku pihi ai atongani i tai mi ko hafu fa vai ki mani ka ko ongo biko o wa pe ko mau pakalahi en o ku maha ko mau ko e cameraman fai o ngo pa bo tu funga tapilta yo ko construction for all we ai tau timi e muy tau tu to be ai mo to no fa te tau alfa ta foku na to la sata ki ewa o fai ki frava ai ko ia o fai la ai fa malo pa ke ha tu ki e malata ko ha ko ai e malata kolo e malata sieto septa e malata ya pe me siero ai o ku peheni hono ai me afa mai hata ko hai ko a presidente kada ko au nofo sorte ko malo hi ka mo hai a sekretari e de safi pe mo ki botol ko to pe o ku afa mai na mo me afa mai a pa e wafe
ave ke ki ta hei de puke pa ku hake ko lau fai pe ta no mo tamai ko ni ke de kuku ko aki sendi ko siofa ki he ne ki ta hene pe mo siofa ki ka o ho na ki family pe ko ta o ku to o mai foki chep ta pe ko ya chep ta tau pa ta ha fe ki fo piriki ke kamata aki ki fare o yo ma tu lapota I ewa ai ngari te mau he ka tu pe mo fo piriki ko ya ki ewa he tokonaki he te mau le au pe mo mafi pe mo e tunga mo le ki fano ko ui ke mo faila ai foi fare o tuku ki ai ka mau ha o tari ngahi o fa pe mo ngahi tokoni ke o mai ke mau he ka mo ya ka ke kulama fa foi taha fe ko foi piriki ya ni mangia oh ya ka o si fai hono fa ki he ka ta baka fai hono fa ke ka ta baka pe au pehenia ko pare ki taha foi piriki e te au ka ko pau ke rep agia ai mila o panga fa no ki he foi pare sai ko foi pareti o kunima nima ai fa wa no panga yo wa ngau ka ta ko mo re ka ku ya ta ha na o ku ya ha no lo to ofa ke fa he ka le foi nima ngau ko ni ke toki ewa ko pongi o fa mu ke fa he ka foi piriki ya ma va he va ka he hiva ya he ku ma va he pong TOKONI he ta hi ne ka suke tari to tongi ko taimile re ta ha pe ya ke fa he ka ya ngahi uta mama fa ai ya pong da ko fa ki uta I ki le vai ya I he va pong ki mo I he va pong ku ma va ku ma te atu ki ewa fe lo ki mo ta ka nga mo to si o ke ta ngawe na fa ko ai o to ri po te te mo to we fa ba lo atu nga ko mo muy mai I he ta ngawe a honi to si be mo si o ha ke ma wa olunga ai ko foi papa ko e feisi o ku tau ki ai fa tari na kumi ko toa maia mono fangi nau ko di ko mau sai ko to e be ya ke sima ba ko de lava ia seti e ahoni ba foki e fia mai leva foto fadau anu ba mo hos kai tari ki he u ke to ma mo ya ki u to ba mono family ba ko u hinga ngai ai fa malo ba ke het ke di moto ki ka ki ya ke he tu ku ke watu cameraman ai tau ngahi fadongonongo pe mo ngahi fa malo ka te moto ko sponsor mo wat e tau ngahi tu aki mo hul atu be e tau ngahi ngawe ka ko ovala het te moto ki break ya wen kai toki fa ho atu e tau tala no ana ka hata wa ki pa tangata o sio ki ngawe ko ya yo malo apito ho ka tu ke mo oi foi tu ngai o swa fona ke piriki mai maka mo me te pen ke te ka tamaki na uring tao siêu mấy bé kia bây giờ coi siêu cái gì phát tari á cái đó photo cả đó bé umia con đi con nào tari kia hukka có gì con photo tăng ke sai bé let me come to this side and show you the that's the little house that they live in. I think it's maybe 10 feet by 10 feet. That's how big the little house is. They all live inside this little, we can't call it a house, this little shack, if we might be able to call it that. Malo apito mo sisio mayo ke tau polo kalama laivi hange ko kono ki malo lo ka tamau ki ma ona ki mia TOKONI ka ngawe ko Promotion mai pe ki feito tanke ki fare
Kusio he mea. Ko feo ki tohi. Ke kuna ko pau ke al ke live o sio he live o sko ya. Shiki he. O komeni ko unga ko pe ato ko meni ni to ko mai to ta ke mile mila. Ko men mai to ko mai to ta ke wae ya. Kau kai ke asia kapa nei hen na nga o si to yo fika. Ke scroll la tu pe o sio o komeni o. Ke ma. Ko e ma me to ko ni ne ka utama. Ange ko lau ko te pen ke mal fata mo ka utama langa mo asiata ke mal ke eu ai to naki. Ko ya. Ta fota to ke foi nga ko pa tanga ta ke ho. Sai per come na e. Ka to pe me nga lo ya fitin ka to pe. Yo, na fitin ka to pe me na mai. Ha, ai ko foi bi alele ia. Mai pe me. Mi pas. Molla he opito te efta polau. Ko fasi foko me tu tonu peilo to kolo. Ei ni kwalofa. Oku no foi ki famili ko ni. Tika ke a mai pure anga si o ke o me ko ni ko firma o ke. Tokoni ke kakai masiva. Ya mahalo pe na mo si o pe artikolo ko na nebu. Oku si ita tangata vailasi. O talano ake foi pausi ko aneu ai foi video ko na lavu ai vailasi o pehe e vailasi te ne whakailo maua ange ko lau fai mo tawa o ki ai ka ai ko foi ria ko lavu ko he polo kalama na ne pehe ia o na tahanga tau whakaloto e whewhine ke rea e whekawaki mo ne tau whenga ko ke whafofonga ke tokoni ia kia nau tolu pehe lavu ko tau na tahanga whao a ta mai e whewhine pe tau whai interview Ko na tula pe fuga kakai kovi ko ia mahalo kovi Mera ai hangolau ai ha mata pasi ata mafahi vale. Mo le toi ta foki hake. Ke fa ve ma to ko no ko ma ko ku tu lau. La. Ko si one ku fe tu ke. Ka ha si one office mau ya o tala no ha me ku. Na ka ke mau live mo si. Ka ke no va ve ta ha ku ma ku me si one ke live si o mai. O te no aka mai ki hongo tai kahe akahi ko tai kahe maha. Ala po kai fia ta ha. Fai fia ta ke to hono pito. Ina ko tai ka. Pa au ko tala ko. Ala mo mutu fai pe ka kai ku fa lot o na u. Ka ke ero. Ko ngo tai ka na lo mi e lo to hala ko ma ko pa ko ha mo ki ma ko na fai pe ka kai Teke na bako ko hawa te maha ba ha ko mahalo ke whanong ton pe jai lavu vai lasi ai na ko ke mi ka ha ko la fai ga ta ke o te fai ke ha ko kuli ha ga kuli o ha ko o to ta si ha ga ku ngari vale ha mai fa ma Ya ko meta, mafi. Na ke ilo para o mes mai ko hono fine moto o se esta programa o si. La blavo. Tali hena, e ta mai si areka.
Se matang ke au ka to mai me ko ke ia ko le ko hoa ke holo mui me he ka mai anga me ko ia ko mi me ko to be ko ta mai sia le ka ten tak mai ka mau ke ma o atu he ope ona ke fa ka ka ke aka mai ke ho mi ko ke ke io ngo mi ko ke na holo mui na me ha pe ju na alu to pe mata pa la ni ko ke ilo pe tali mau ai pe ta ko mata pa ko ko venga mai e tuai ho akahi ke bahai ke ula akahi au ko ma mahalo to ma e tala ko na ki vai lasi ko ki hulot pe ni ka mo tol anga ko na ta tolo fai fa malo ka mo tolo me ya la tokoni la mo mo ma he matua he nga ko to fai Tonga ni pe peki e wa I'm gonna nga pe yao so kote fa pa langa tu pe the reason why that they ask me to speak English all the time is because we go straight from here our live videos go straight from here to a radio station in America and that's why but I always forget and but I will keep going on English and my partner he will come in Tongan. Meta ko fere at lab mo ta ke te ko as my lab ta me te ai la ke ta ai ha ko Facebook am ya ai mo ke mamma ho ngutu ho ka ga e fare tu I wa ta no fa o fare ra wa ta no fa ta e tu bo no ki ma to a ka kai ho no ke re to mo me a fai o te mo va nga he pa nga ka kai mo va nga he ma fai mo me a fare ra ko no ke mai no ho ulu nga nga fa ta ke maure pa na mo ya fi mo ne afio ke maure he nga hito no no kala fa to no ko no ko folo ya tu bo no afta hano ke ha ke hanga ta e maure mo ta ke maure to mo ulu nga pala ku mare nga nga ko fi kape ya ho nga wo fai ke mo mata ta fi malo mo Facebook mo sio ma ke sio ma ka muri mo ka kai masiva o kuna wo fala hi fonua ki muri ke tokoni ka masiva ko fe ho mo poto ke mo malanga ke fonua ko fa ren malo tol pe fa ko swa e muy ho matu a gu fa le ho fulu tu mal te ke langa pa mo pe ko mo ta Afrika ma fe he mare nga ngau ha mo fu certificate me fare mate ke ha o ngari fa ngari mare ake fonua ai pa ke fa poto o me ak fai o te ke aka ke ho tai ka he te ke mahai wa ko finga ko ke fa poto ha me ako o fa tu puita so i ala ka tu va no o se ne hopo kana ulak fa ilo ko ha me to ai ho fa ilo we to lo pa ka kai he fai mo ke ha ke fare hopo ke mahino ho me ak fai ka nga ta ho ka e fare tu ko ka e pa fo no ku ha vai nga he ka taki so hi mo ke he ku hanga ha ro pati ho ta o ke te ho nga u control ho no fu to hanga ku ya ha ta mai ai mo so ke fa ma ta ko si mo sa ta ne ai ataki tu a me fare area na fa no ta ka to fa no ngati lo to fe me aki ha me ho ko te mini ma fe fa no ke re ho ma tu fe fa no ke re ho ma ka ta ka ke fa ma fo la mai fa ka ho to ya bu ha me ho ko ku ko si pu aki mai he ngalu ya ho nga he telefon ka ga ta ko fo engineer ata mai pu ang boni pa ko engineer ya o ku me ka to ho nga we he mare kai mang ha ke da fa ko oi mo si fa no ngat pe kai I o ko meni ko a ko ne ko ha ko ne me mo tolu all the comments are being wrote down by our secretary ko secretary ko o mai pe ko a ke ma al holo ke ni fai nga we ko ya so she can write down all the comments and everything so after the live we look at them but yeah we look at all the comments io ko I can look here see okay secretary pe ne ma ka to mo comments but I can read them but the problem with me trying to read them I have to scroll back maybe 100 scrolls but okay ma a comment for you so that's the reason why
we got somebody to watch the live at the same time, write down all the comments that are that people are sending to help and to donate to the programs, to the families. So we're just gonna keep living for you guys, so you guys can watch. Like we said earlier today, we're gonna stay over here, and then they're gonna pour the cement, and then when it dries, we're gonna come back and put the tank up and hook it, and then wait for water. Let's just pray for some water. And then after this, we're gonna go back to the project in Patangata and look at that. Like the builder was saying earlier, in order for us to get the 3 truckloads of gravel, we have to order it 1 day before we get it. So we order it today. If we get the money, we order it today and go pay for it, and then they will deliver it. They will either deliver it tomorrow. Yeah, they'll deliver it tomorrow. But then we're gonna go to Ewa with these builders and do 2 foundations in Ewa for 2 houses that we'd already passed, that you guys already know about. And we're gonna do the 2 foundations for there, and then we're gonna come back Monday and start again on the house in Patangata that we were at yesterday. Yeah. So thank you guys for tuning in. But we're gonna keep just filming just so you guys can see what's going on. If we cut loose live, we're gonna live again from. We're gonna probably live again from either Patangata or Veitongo from the little girl that has the heart problems. We're gonna reach over there today because I know that they got something going on. The people that are sponsoring all this stuff, they got plans for that family to help with the girls' fair. Because right now we're in the process of we're talking to Sayapukala, and Sayapukala's in the process of filing, the papers for the government assistance to take her from here to New Zealand on the government assistance program for the hospitals or for the medically ill. So we're in the process of that, and we just hope that everything is going to work out, that little girl can be able to go to New Zealand and get her check up and get whatever medicine or whatever it is that they need to make her better. So I think that's the big thing on the little girl in Veitongo. But yeah, we're gonna run right now and go pick up some stuff and finish up the paperwork on a lot of these things that the people are comments, and then we'll live again wherever we go, unless everybody's in for the tour of Tonga again. To see all the places that that you guys haven't seen for a while. Buffy, cameraman, pamala tu he fini ko tu ko ta ha ko na o mai ai lori maka. So mai ko se di tien ku puke hoku ni ma. O ka ke tasi ma hingoa ka pa mo ilo hingoa mo ka ta ki mai fa ha mai ta o comments please. Ko nga fa ha loto ho nga tu au pito. Ko so mai he. Ko foi lori maka foki eto. Eto ko ya. Ua valo no ke lori ta. So it's 3 times 280 is 840. 840. 840. Ko ya. Ko hange pe ata mai ko calculator. Ko os ko ni mau le ma tong. Kai lava tiliva mai apong bong ke mau maro. Ko ya. Ke mau fa ho ko ai fatongia. Ka te mau le ret ma tong ewa pa ko foki me ewa. Te mau foki mai leva o kamata sima so mai ko he ko te nga pa ko foi tau ta ape felu ati pe te wala ka mo kai ka ke ko nga ya si o longa mo be fa no si mai te pisi ta ya la pe ka ko mi si ni malo ta ki mau nga we ko ki motor a ki motor lo ya
I tua pule anga. Whamalo la heta te motoro kai ke lava o whaka lau te lau atu. Ka kuke osi ilo pe e koe a ki motoro ko toa pe o kuala tokoni mai. Leongo o kai ke ilo hingoa ia e au kamo ke muramen ka pe ke tangata tufunga. Ka ku tohia I olunga e he tautama I olunga he. Ka ku whai e whakakaukau ke ui ai ki I polo kalamani I he lotonga e malere. Koe koe hako mai seivi ai. Ai ko unga ko hai e da bebe ko hai ka mo ko hoku whaka mo ui e. Ko koe nai te ke whaka mo ui au. Ko uhinga ki ngahi famili masiwa e. Te ui pe aki polo kalama koni atau tolu koe mai seivi ai. Ai a whakakaukau nge pe ko koe te ke whaka mo ui ai taha koni o ku mau tala noa ki ai e. Temi koe o ku mau tala noa toi pe moha taha masiwa. Pe whakakaukau ke rea ko ia mai seia. Ai u tawan pe ikai e koe ai tawan o not e koe uhinga ia o ko whakaamoai te tau iloi. Koe ki ngau sisi kon o tau whakahoko neong o tau hanga o mai e tau konga maa paki ma ai masiwa. Ka ko hoko e koe whakamoui e. Mo patonga I ki whae kamata koe e matala noa I he ulaki aho mawhina u pihono whae ke ene maa e. Ai mai hono fofo nga ke rea aki ai whaingata hono loto. Ka I he aho na mōsio. Si tufi maka koe ke toi momo pe toi ka kune fia. Pea ku ngalo iai na ia mene whaingata iai hono atamai. Ka ni hanga rewa o whaki a ene tokanga mo ene katoa hono atamai. Ke tokoni ki kaulanga he tufi a maka o whau loto ka e whai hono whai mo sima ai sima kai lava o tu ene filita na uha ki a pe ngari koe anga koe e mafi ai to ai taimi peheni e koe uha I he katoa mate mo karipa ko tu koni o smahiri pe me he katoa toi ke karipa mahina fo o pe a hange ko lau mo tu e fiafi e to ai me vai ko ya e fatali o ino ai famili ka ke ko ya nga ya ai whakamatala pea o na mo tu ke whakamatala ka mo tu ke we I ho moloto ka pa we I ho moloto ke ofa ko hanga ku ke kau fata ko ke mra no ma si no ko ke la ko na John ma ofa finau ko rea mai ka pepa manu si o foka John o lue falan ka vei pe sia nai pe mai John ma ko pe ke ma lo ya a man pepa manu si asi o ku ilo o ku hange tonga ya he tai ni ko ha moa o se ke la a falan lo to ya mo tai ko fu vela fo ka ore ke tawa ke si mo ko ke ista plan pe o ate mo si o pe he ke pepa he ku hange ko lau ke malo ya pito a pepa si asi ka mo patoa ko uhinga ya o ha wa tangata o fa ko na ko me mo ni ke ilo o ku malo o na ke to era pe ke ku tufunga iga ko maua pe ya ko ta ke si ana ko pe o ke ilo John ma o finau o pe ma si ana o si holo e falan cafe holo ko ka so ne ya ma na pe ma sonia o ke malo ko si ana Dia hangaton be ko kya John dia hangaton be ko kya John ko dai pe na wa dai ai malo ka mi ya hange ko lau fa mo pe mo tolu ko ki mo ka hinga mo ba ka ko mau yai ka ko ki mau tolu ka ta masias ka to LTS ko nau ma mo nga to ko ni mo ofa ka mo fo aki hange ko lau mo ki mo tolu pe ko o ku wala ni mamai o tau lava o ilo ai ki pe ko mi hange lau ko hanga fu ma ai ka ko unga ko pau mai ko ki pepa okay no ko pepa no to okay lo to via pepa o po de mo ko vai pe o ta ko vai pe io au tu se vai ya we malo mo tokoni mahalo te mo sio tu pe u comment at koni ai ma secretary ka pau ne comment fra malo at ka mo tolu o ko si hanga ya to ya u tokoni kona mo u me ko mo tokoni mai kona ko skai ka me na tokoni mai ke foi plastiki thank you so much pe kona ko si ma ka to pe ta le seri ka hanga le seri to ka to u tokoni ko ya pe te ta toki fra ma o po pe te ko to le ke mo sio u la ki fare ka hange ko fare ko ya me tongo fa am ke osi o hange ko ngari lahi pe ko hange mafasia
ka ko mo ilo he kai tu hange ko la ko manase ko yai una lo to patoa ya na tu ma fai nga weta tu ka o fa pe te ta fa fa ya ke ko me ta ko fi ta no yai a pe ko e shone tap ko ki api kon ko porio ko I ono Iyo Stanley kata nge o mange hingo ko na fefine na ne ai mai ai lori maka na ne ko lu mal lo tonga fasio ke fa malot ki ai ki tata no ka ko ya ki lam lamu ko ya kai to ki hoko atu fa mata teria na hum hata ha de me alere he hala kai to I ha fo iluo pe a makoko ne me alere ka ko ha ka ki lam ka to ki foki mai he ko ya okay malo mo si no for live mai ane ko lau ko tala no ko ni ke utokoni masi we can't thank you guys enough like I always keep saying on our programs this program wouldn't be able to happen if it wasn't for you guys and your help you know me and Asiata we're just a vessel to bring you guys you know the truth and what's going on here in Tonga. A lot of people you know the line that people write us and ask us to come in and interview them and live them so they can have help. You guys couldn't believe how long the list is, but remember we have to. I keep telling the people that's on the list, there'll be 1 week where we have to go in and make sure the work is in progress. So we don't interview, and then nothing's happening. So we have to interview, and then after so many interviews, we go back and make sure that the things that we interviewed and told the people that what we're going to do, build a house, build this stand for the tank, water tank. We have to make sure that it's happening. Remember, our program is really about transparency and trust. So that's why we have to go back and show you guys, that it's all the stuff that you guys are sending money for. It really is happening. It's not just coming and going into somebody's pockets, and that's what I think the thing that everybody's likes the program is because. Not only are we talking about it, we're doing it. Without you guys' help, it wouldn't be done. So yes, we have to go back and show you guys, that the work is in progress. So let me try to go back to what we're doing. We have 1, 2, 3 houses here that are being built right now. They're starting from the foundations. As you guys seen yesterday, one was in Patangata. The other one was in Veitongo, the Melenau's house, and the other one is in Pea, Son Tawelangi's house. Okay, that's the 3 here in Tonga, and then Akihaamala's house has not started yet, but it's on the list of being started soon. The houses in Eua, the houses in Eua was Talapota one. That one's going to get started when we get there. We're going to do the foundation. The other house that's already started over there and that they did the foundation was Vika Tonga. That's her name. Remember, that was the lady that was the reason why we went to Eua, was because she sent a video. Well, she didn't send it. Her friend sent it. A video live of her sitting in the house while the rain was just, leaking through the roof and getting their whole bed wet. And that was the reason why when we went to Eua to see what was really going on. So that house right there is the foundation's already been formed. And when we get there, we're going to keep showing, what's going on with that house. And then another house over there was that house with the baby, with the lady with the baby, Vevise, I think her name is. That house is going to get started when we get up there too. So it just goes to show you guys that we're not only talking about it, we're doing it, and we want you guys to know that your donations are being used. They're not going into somebody's pockets, and like everybody's went through that. Gave somebody some money and that was the last time you've seen of them. No, this program is different.
you guys send your donations, and you guys see what your donations does. And we want to give thanks to Pepa Manmanu. You remember this guy with his family, you know, he's a construction worker over here. He has his own business, but he's already donated his time and his business to this program. So all the work that he does, he doesn't get paid either. He's just doing this just because he believes in the same thing that we believe in, me and Asiata believe in. And I think that's the reason why he's got you know, all of his kids and his family and his business to come help do this. But thank you guys for everything. We just can't say thank you enough to you guys. But like I said, we're going to be going to Ewa again, and we're going to be taking bricks. We're going to be taking all the bricks to form the foundations in Ewa. We're going to be taking them with us on the ship. Saturday morning at 9 is when the ship leaves. We're going to take the bricks to the wharf tomorrow night, Friday night, so that's when they pack everything in. And then when we get there Saturday morning to go to Ewa, everything's already set. So we'll be in Ewa. We'll be in Ewa for... Excuse me. We'll be in Ewa from Saturday. We'll get there Saturday morning, and then we'll come back Monday morning. Monday morning at I think 5 in the morning. We're gonna go over there and spend Mother's Day with Hinemoa Vaisa, the lady that we stayed at their house when we first, me and Siata went first there. But yeah, the work here is in progress, and we're just happy that you guys can see that you guys' money and you guys' time and you guys' help is not going to waste. So thank you guys. We had to go and get us a secretary, because when I'm doing a live, I can't, you know what I mean, I can't write at the same time and walk around at the same time. So we went and had to go get somebody to help us for all you guys' comments and for all you guys' help, so that she can write it down, and then right after we do our lives, we go and see what everybody said and all the help that came. So thank you guys. Here comes the Whaiong'ongo guy. Okay, iyo. Lea koe. Koe mea taha i mea ko manatu i hake. Mafi, mea whakauria moni koe, ka pau koe mea ia he. Tawo ke hoko mai moi paipa ki family ai vai tupu. Koia. Mana tu koe poate hoki e mea. Na mau alu ki si molo. Paangati, ono ngea koe. Ono ngea ai fo i mitape. Pea nakutaa ki he ofisi. O kore. Koe anga. Whawhawha mai koe. Koe maurata hako valu ngea. Ka mea. Koe whenga wakapuna. O kou kore atu hango e lau solofoni mea koe seniti koe na mo o mai. Na mau whawhawha hange koe ke maulau. Hanga maheni foki. Paanga te au tupu, paanga wange au tupu. Ai fo i mita Kake mau amanaki mau tolo o kua o tu unga mita ki ai. Hanga whawhawha koe seniti koe na mo o mai te vai tupu koe tuku pe iahen. Pea ka pau kumoloto ke toe aonga ki ha mea. Koe o saipe e mea whasenti ia ka pau na pehe e whaingofua Ko tunga koe he kore mai. Tamaki o ai mape o e api. Pe ai mo tohi me he ofisa koro pe ange pe moha. Tohi ai toko taha koe o ku tohi kore. Kautama, te reo whiania he alu koe ki Amerika. Ai tohi koe ke kore Hawaii ke taki. Pea koe ai ku kore mahi ki whewhine ia ku fulahi ku mate o ngumatu a ia. Pea koe kene lava e ia o toi ai mea koe ia. Ku mahalo pe, kou ilo i pia mahalo koe ne unga mahalo ke mea whakaseni. Ti koe alfo ke savea ia. Toi whapaanga foki ai mea ia koe ia. Ai kume mape moi, ome mape moi hafua. Pea koe toi kumi ai ofisa kolo kene whai hato. Whataha pea mo ene tohi. Pea moi whaanga koe o kuhifaki mai he vai pea kore mai. Ki whewhine ia. Koe tokoni whauwhauania. Whai ak pea ai ki tanke He koe tanke lahi pea koe nuku. Fie maari mo ne mari. Kako oatwe ka butol ke mo ilo
o ku toi homogeneity I o mau kato hange ka tau ko panga e ni mangeau I o ko panga e ni mangeau o ku toi I he ku kato pea he kai te we ia ka whatever ko mo talamai ko ha me e fai aki pea ka pau e tokoni be ki he e tau ngā we ko whamalo ata ka mo tolu ka ko me ia ko hanga whamatalat ke mo hanga manatu I ko vai pea na moa wen ka pau ko no foi koloni ka hu pe masi aia ko mita pe nia pe mo tala ki alu ki he o te ke ri mai ai pai pa ia mo me ai ka ke ilo pe fe ka mo ofa mai a Tonga aia me ake o wa mafasia pe he si o tau kakai ka tau te kore ko ni na sta pe ko kore to pe ko ngau ko ta fai ko ngau ofa this is a non-profit organization this is not like we ya fai ngata ia tau mai ake na ilo ko me fai ngofua ai whakakore si kakai masiva oi whanua ku nau hea tu o kumi whanua fo o ki muri ke nau wholanima o mai ka mou sio mai a moto ka pau koe ahatu ngā mei mamafa tatau pe ai fo I mita pe mo fo I tange ko o tau kumi mai ta awhi di mangi au pangai balunga au ai ki fo I mita te ki toi kau kai ai whanki nau ke whanau pe a mohono pe koe ha ai toinga ko hoko ato I fo I mita pe pure anga pure anga ia e tau sio ki he mea koe hoko, pea te tau kumi pe ki he mea e whiunga moho tau iwi. Ka pau pea na e mamawha kai whaingofua, Ka koe toi hu he hala loa masi I e Tonga. O ko amu si ange e au, nā ku kei nofa atu Nusila. Ku kei lo mas, nā ku kei Nusila, Ia. Ui ke pe taha moe konga ko fo ia he tokoto. Ko e kia te hutu he, e anga whewhea ku alonga au, e anga whewhea ku mau mea koe moe. Mau ki takapuna. Tangata. Koe maari, alu ki sa e vewa. Mau takapuna ko ulaki. Whaka eke mai pe whiwhine tamai, ko mahina pe tolu ho hao e vewa, ko hae unga ko ke whi ai visa ngā ue. Ko ta ngā ngā tonga he ngā ue. Pea te upuke au hao nofonoa ka ko kore, mai mua he fu, lahi foi tolu ko ni ki he nofonoa ia. Mari whiwhine tamai. Ui ke taha pe moe konga, I loto I ai te ke maurewa ai whika ngā ue, iho e tues ki alu o ngā ue. Si, ka mea, ka pau ia taha ova hena. Pe ko hataha ku alu eva ko fo nga ni o ai o mai e kuisa nga o pe nga o I Nusila pe ko ilo ya he ka tam hango selbos crisis na aku nga o pe mine ya ilo ya he ka kai Nusila hena ko fo nga ya o ku te tareki hanga ton o talano mo kau pai pa mo kau pa lagi ma hona o tamai ya tau tol Tonga ko tau tol Tonga ko nga fatonga hango la ko sa mo ta kita no ki mo ko ke loto haku kaya aku ka Tonga ya ke ha ki tua e toko te mari pe tamai na lopo mai a ke mau ka ho ma ta malo ka kai ka no ka ko ka para ko na paki pe a ki ta pa to ya fo ku ka I loto ko na ta ku ene mo pe au pe he ho tau matakari I fai nga mo system ko o ia ka je ko ki hanga pe o talatu ke seni ko ya ki motol kai atu mua e tau no masi sai pe ka hoko to malo ke ki fa matala ni me ko ni ne fa matala asiata ki ai ko maalu ke whenga mai mita whewhine. Sio ke ustepu ko pau ke te whai, ke mau e mita mo e nau hafotu. O pau ke ula ki alo ave tohi kore, o si koe te alo ave koe tohi kore, o pau ke alu ke savea, to mai mape ai api ko ke whaamu ko ke tui e mita iai, ai te ke alu ko ke savea, to tongi mai ke mau e mape. Hiri koe mape koke o mai, o pau ke alu ke ofisa kolo, o mai e tohi me he ofisa kolo, ke whakamonia, ke hamo ya, o spea pe te alu kore ke poate vai, ke one ke nau hao Fokotu'u e mita, pe te toki taki mai ko ia, ai umea me he mita, ai ko halai, sio ki he, ko halai, o Fokotu'u e mita iai, pe te taki mai he vai me hala, o lere mai, o au ke ki api ko, he ki whare, he ki hati. Sio ke ustepu e o whainga taa. Ko tu ko ni na le ma piven o mai ko aseni ti ko pe mi office ai fefine ki he lori ta ko fa malo ato ko lori ko tu funga puri mo fatonga puri ko lere ya totong o si pe hono fa hat mono yo ni ma al o si ke totong ko unga ke fa ba ko bong ye fa to ka mari ai mi aka to mau ia pa tau toki heka. Pa tau hao ling he moni. He moni te, ko tau hangaton me ewa, o hanga ko ta hao he aho tōra. O ia. Ko hangaton me ewa, ki he kau o savolo, pea moi misini ke ringi, Ka ke he koe misini, ango lau, sene,
o ku toi ani mangea ia te au ko misini o panga te au ia he aho. Ka ko tau whaamu ke na ka tama na so fa misini ia. Sai pe ok time pe ke fia. O silo pe ai pe ki tama. Kana o mai ia panga te au. Ai ko aho ka kato hoa ua fa na o mai ane afi e toki whakafoki ia anai. Ka ko mau hau moni te. Hage ko lau ka pau o mo pehe ke to haseni ke to tongi aki ai misini ke mau ta bubuha i he moni te. Ko osi mateu te wau ki ai ke. Ke fao. Yo moni te ko mai ko se ke ko fu ko no moni lau ko na ai ko fu api ko nai mui ko fu api lo le vu. Ko ambassador sai na. Ko ambassador sai na se ke fu a. Ko fu a ne ambassador sai na ke o te lava ta kaka ki loto. Se ke fu a. Ko fu a ma hal fu te me wa no ki o lunga. Ko ngana ki kaka ko tama kaka. I ka ko ju kaka. Pe ko mo sio ki ai ai takai hake ka tu mari e tu ai se ki pe ke se ke ki no fo ka masi vai loto ai mari la ko la vai la si mari ka hange ko lau thank you guys malo apito mo o ko ia si malo suriana ta ko hingo ai malo suriana ho poi ko na mau fiu kum ma tolo hingo ko na ne ko haina ne ai kana ta mai pena na sen pese ni ti kia ana kori ai ko ofefine la ya krisi pe ko ni na suriana na osilere ma pi veni o mai sen ni ti pe ko tama tu fungana o nelere ke totonge lori maka tolo ko ya ke fai fa toka le re mi ai ko ya pongpong pe mau tuku ai mau me wa mes mau me prestik pe mau alma toki eu he tokona ki foki mai he moni te lingi e kauta mai foi frava e kona i patanga ta he moni te ka ko mau algo ki ewa o ko hange ko klau ko ane nai ko mau la tuani mau tol mo kauta manga o ko nya pepa manu o fai frava e mahole fare u ai pe mau hao hoko te unga ko heni so thank you guys for tuning in thank you very much Suriana Hopoi for your help in getting the 2 trucks of gravel. Thank you very much. Very, very grateful to you. Very, very grateful to all of you. Not just one person, everybody. Without everybody's help, I don't know how the Tongan people would be here in Tonga without the people overseas helping their families and their friends and just Tongans overall here. I don't know how this little island would be without your guys' help. So thank you guys. Thank everybody out there. Thank you guys very much for you guys' support. Without you guys' support, me and Asiata wouldn't be here. And the reason why me and Asiata is here because we're so happy for your guys' support. So, yeah. And like I said before, we are getting ready to go to Ewa on Saturday. So if anybody wants to surprise their mother, their sister, their aunt, their grandma, with a surprise over here, you guys just get a hold of us. We'll go over there and do the surprise and let you guys see the expression on their faces. So that's before we go to Ewa. So we go to Ewa on Saturday morning. So if you guys want anything like that done, you guys just get a hold of us before Saturday morning, Friday, today, doesn't matter. And we can do that for you guys. Just so you guys can see put a smile on your mom if she's here. Remember, Sunday is Mother's Day. And while we're at that subject, I want to wish all the mothers out there a happy Mother's Day. I hope you guys have the best Mother's Day of you guys' lives this Sunday. Remember, mothers are very, very, very special. Once you lose a mother, you will never have another mother. You can have everything else, but a mother, no. Once you lose her, it really does put a big effect in your life. For all those who doesn't have a mother anymore will know that. I know that, and I know a lot of people other than me know that too. So happy Mother's Day to all of our viewers.
I want to wish you guys a very happy Mother's Day this Sunday. And we love you guys and hope for the best. So these guys, they're not using the machine, as you guys can see. They're Tongan. The Tongan machine is what they're using. Shovel, and they're pouring the foundation for the tank, and they're just hewing they're got a barrel. You guys know. That's the Tongan machine. So there you guys go. Got some little music playing in the background, huh? What we'll try to do is we'll try to fill up our phone, fill up the telephone on Friday night, so Saturday morning when we get on the ship, we'll live the trip to Ewa and show you guys the ocean and the ship and and whatever it is, and we'll probably have like a happy hour on our way to Ewa on the ship. Yeah. Moni, that's very true, Suliana boy. And I'm glad you brought that up. It's the poor helping the poor. It sounds funny. I know it sounds funny, but it is the poor people helping the poor people. It should be the other way around. It should be the rich poor people helping the poor, but no. We've gotten to the point in times of these days that it's been like that for a long time. The rich are getting richer, and the poor is getting poorer. That's true. You guys see that firsthand when we live to you guys. All that is true. Rich are getting richer and the poor is getting poorer. Very sad. Very, very sad. Somebody called me the other day and was asking me about something that I had said on the program about Tonga being well, this is what I said so you guys can hear it. Tonga was when they did a survey, the world did a survey, and Tonga was the second most corrupt country in the world. Can you guys kind of get what I'm going at? Tonga was rated the second most corrupt country in the world. We're talking about Tonga that has little over 100,000 population. How are we the second most corrupt country in the world? That's ridiculous. That's oh my gosh. Yeah, it's very ridiculous. Thank you guys again. We're gonna run and go pick up some stuff for the buildings and make sure that everything is right for the work in Patangata. We're gonna probably run to Patangata, and if we get a chance to live from over there, we're gonna live from over there, and then we're gonna live from Veitongo later at the family with the little girl with the heart problem. We'll live from there too. Thank you guys for tuning in. We're gonna rest for a minute and go, and at the same time we're gonna go and see about getting that phone so we can go with to Ewa. So we're gonna go and try to see if we can get the new phone, and then because we really do need it when we go to Ewa, especially Ewa. But yeah, that's where we're gonna go to right now, and then we will be back later. We will live later from either from Patangata or from Veitongo. So thank you guys, and you guys have a good day. We'll be back in a little while. Thank you. Bye.